Hello friend, ikaze kuri Sirimuka Tech. Uyu munsi rero ngiye kubereka uburyo ushobora kubona amajwi meza yo gukoresha muri comedy, mu biganiro byawe, mu gukina filime, ikintu cyose waba ugiye gukora aba YouTuber creators. Ngira ngo rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel ntiwibagirwe gukora like, gukora subscribe, gusiga comment kugira ngo video yacu bayirekomandinge ku bandi bantu bose baba bayikeneye. Kuri Sirimuka Tech rero mwese ikaze, new subscribers and old subscribers. Uyu munsi rero reka mbereke uburyo ano majwi wayabona. Tudatinze rero uraza ujye muri Google Chrome yawe. Tegereze muri Google Chrome yawe. Ikintu uri bukore noneho uri buze searching ijambo bita my instant. Murabona ko babitweretse hano. My instant rero numara kuyisearchinga urashyira muri search ya Google. Apeze biti loading. Noneho reka tubizooming. Turaza dukande hano handitse ngo my instant, the largest instant sound button website. Urabona baduhaye utuntu twinshi cyane bitewe na content ukora, urahitamo kamwe ubona kaberanye na content ukora. Tuzamure nenda dushyiremo akantu gakunze gutrending. Mwumva kangaka nirwo rugero rwa mbere. Tegerezeho gatoya network ziboneke. Kumvise kabisa. Nakandi kamwe. Mwumve nakandi kamwe byibuze ubone essence. Mwayumvise ni punch. Ubwo rero ndagira ngo ubwire ngo niba aya majwi ibonye ari meza wazagiye yakoresha muri content yawe, kore like, utubwire muri comment ko akadownloadinze byakunze. Noneho ukadownloadinga uraza hano handitse share. Kore kandi hano hari kuri more. Noneho kukadownloadinga uraza wemeza hano handitse file by download. Niba ukunze ino video rero ntibagirwe kudusigira like, comment na subscribe, cyangwa utubwire icyo twazakubwiraho ubutaha. Kuri Sirimuka Tech mwese muhawe ikaze ku muyoboro w'ikoranabuhanga rinogeye mwese aba creators. Like, comment and subscribe.